asik nih, seru. Iya. Aduh Mat, jangan nabrak Bang Ondi Mat. Maaf Bang Ondi. Halo teman-teman, assalamualaikum. Kali ini Emat sama Bang Ondi lagi ada di taman bermain nih teman-teman. Enaknya main apa ya Bang Ondi? Iya nih teman-teman, kita mau main apa enaknya ya? Oh iya Mat, kita main mobil Formula E aja Mat. Enak, bisa balap-balapan dan tabrak-tabrakan Mat. Formula E Bang Ondi, yang kayak di Ancol itu Bang Ondi. Iya Mat, ntar lihat aja deh coba. Ayo Mat, kita ke sono. Ayo Bang, Mat jadi penasaran nih Bang. A few moments later. Ini dia nih Mat, mobil Formula E yang Bang Ondi bilang tadi. Ini mah bukan Formula E Bang Ondi, ini mah mobil bom-bom kan. Yang penting kan sama-sama pakai listrik Mat. Hehehe. Ayo Mat, kita main. Iya, Bang Ondi duluan. Iya Bang, aduh Bang, Mat duluan. Hehe, iya, asik ya Mat. Iya Bang Ondi, asik nih, seru. Iya. Aduh Mat, jangan nabrak Bang Ondi Mat. Maaf Bang Ondi. Aduh, iya seru banget nih. Iya Bang Ondi, seru banget nih. Aduh Mat, iya. Aduh Bang Ondi, aduh Mat mundur deh nih, aduh. Wah, seru banget ya Bang Ondi. Mat suka nih Bang, Mat jadi seneng. Iya kan Mat, Bang Ondi bilang juga apa, pasti Mat seneng. Tapi lama-lama kepala Bang Ondi pusing nih Mat. Iya Bang Ondi, Mat juga. Ya udah, Mat pamit dulu ya Bang sama teman-teman. Teman-teman, sampai sini dulu ya video kali ini. Mat sama Bang Ondi mau pamit dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum.